pangabigat tayo aming nga sa ngapada, aldaw ti Lunes na Lunes. 4 ti mabilang iti bulan ti Agosto tawen 2025. Ing kami isang bay kada kay programa tayo Sir Matan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Iti pelaeng the first and famous radio station in the North, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Danggain da kami, ang ingan na ti oras talas 9. Anya matiraramidan nyo kada kita kung daway, ken sa di naman napaset ti probinsya tayo iti enyo. Sa di naman napaset ti lubong, iti ayenyo kada gito nga gundaway. Nga aga buybuya ken dumdumyag kada kami iti programa tayo. Nga rod, ato iti anak ken gayam yo, may sa kadigiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Iti biyang ti mas sa control ni Engineer Mark Angelo Soncion. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Iti dati kung daway ti Roden pangablawan ti partner tayo ti dati programa. Suma na ngayon tayo idanon dagiti papaulo dagiti kang runaan ngayon tayo mapagsasalitaan. Karo Basita, good morning. Yes, good morning to Karanda Ronald Ken. Good morning. Mananap po kadagiti na tamang tartarabay iti programa Sir Matan ni Ilocano. At di man na po din na napapagayam yun ni Karo Basita Makalipis. Amay sa karititi mo na po iti programa ni Governor Cecilia Araneta Marcos, the Provincial Government of Ilocos Norte, and the Communications and Media Office, ginadalawan ni Mr. E.J. Dios. Iti magnakemken kooperasyon para nga iti RPN DZRL Batak. Isang baby man na po ti sa balipay aparang iti programa Sir Matan Ilocano. Itangal daw po iti Lunes 4 na po ti bilang iti bulan ti Agosto tawen 2025. So kabkablawan da kayo po iti good morning kara kay amin na sa kapadam iti sa dinuman na papaset iti lubong amadan iti signal iti RPN DZRL Batak ken iti Pigeon CMO account apaka ipapaboy na po iti live streaming iti programa Sir Matan Ilocano. Okay, tinapod di papaulo di kitang damag kami tampo kitangal daw po iti Lunes. Gobernador Cecilia Araneta Marcos pinadayawan na po iti sa Public Big Awards Mabeniti Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, inadalawan ni Mr. Marcel Tabihe. Kaspasan pera nga po ti celebration ti National Disaster Resiliency Month. Kabiyatan na po, may isangkat may titangal daw. Iti panag courtesy call. Iti kamkame nga po iti Medical Society ti Ilocos Norte iti biya nga po ni Governor Cecilia Araneta yan kasama na po may bunong apo di kita'y sweldo iti barangay ranger officers iti bro gagayang pinakamsat nga inala po ti gobyerno probinsyal at tumulong iti pan nakasalwat ti aglawlaw nakakita iti mula iti kabambantayan kasama iti kabakiran iti recipients sa po manipod pagudpud Burgos Pasukin Solsonan Dingras Nueva Era ken iti Badog Ilocos Norte ken kasama na po itangal daw Agosto 4 may siyangkat manen na po iti local recruitment activity ti Provincial Employment and Service Office ginadalawan ni Ma'am Lisette Atuan iti LRA local recruitment agents local recruitment activity nga pagkameta na po ti PGIN peso nga nakikameta po iti Aeon Fantasy Kidsuna nga mangyuwayat po iti LRA iti mismo nga provincial capital iti GSO lobby kagayem ken kakapsat ado apo di kitay masapul nga empleyado kasapulan nga empleyado apo deti nga anan nga mga kasapol iti trabahador iti paggubranda no ko apo ko dito SM City awag ken kasamitan kagayem ken kakapsat may ramida na po ti resolution of commendation pabe na po iti sanggunian pandalawigan pabe iti pagchurmanan ni apo at Chone Lasso chairman na po di Committee on Education may iramida na po ti resolution of commendation di kitay miyembro softball team Ilocos Norte Diamond Softball Team nga nakagulo dapat iti first runner-up iti kalkalpas sa 2025 West Zone Girls Softball World Series in Jai, California. So amin iti apo kenda duwa pay may ipadano ni tabigat apo iti Lunes iti panagtultuloy iti programa Sir Matan Ilocano.
Kaya nakasama tayo. Padanan nyo ti sasaaden ti Panawen. Manibodi ti pagasa DUST Lawag International Airport. Kaya nadari kita konsensyo, mabalin yung idanon di kita. Babenting ka pa nag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Agsublito di programa tayo, kalpasan, kadagiti sumagmamana apam malagip tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras tayo na po, alas 8:12. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Hello, Bes! Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at met, Bes. Sika, kumusta ka, met?
Excited na kon bes sa wakas face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong agkikitan. When nga rod bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulen bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka. At home ka pa. Baka nanginamit bes. Ay saan bes? Affordable deto karatayong estudyante. Kinaanos pa'y itaking kukwa, ani Ma'am Gina Batoon. Ayan no ka dito pagkasiraan bes. Ijay La Plaza di Makaelo, sangulaing ti MSU bes, walking distance laeng. Tawagan tangaru din ni Miski iti 0965-592-7775, ken 0965-068-4978. Tagparaserbakan, ket baka mauna anda ka. At home ka sa La Plaza, di Mikaelo. Along Batak, Poway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition alas 8:18. Tidete ko dawa intay ni padanon ti kaw dyan nasasaaden ti panawen. Radyo Ronda Weather Update. Dahil weather forecast, kititandano kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Ti iCure products ket available dito'y RPN Diesel Radyo Ronda Batak. Okay, Southwest monsoon na ay nabagat afektar na iti Amyanan, Luzon. Diti Ilocos Norte, ket maadaan iti suwag manunga ulep, aging gana ulep atanga-tanga pa kay buyugan iti mawaras-waras sa panagtudos ag paminsan na panagkimat ken panagurud, may gapo iti localized thunderstorm. Ag panuray tinakapsut aging iti kalalay nga napuli ti angin manipod a bagatan na laod ag papanabagatan. Ti baybay ket agdaluyon iti kalalay nga na agingga iti baybay ket agdaluyon iti apagapama naging iti kalalengan na. Mabalinad nga umabot iti katayag ti daluyon manipod 0.6 naging iti 2.1 meters. Mabalbalaagan digiti mangalap iti panagananad karigiti dakela daluyon. Narukod ti kabara iti kalamisi nagsapay iti 26 degrees Celsius ken mabalin na bumarington aldaw aging iti 32 degrees Celsius. Si mingising ti init iti oras alas 5:37 ken lumnay kinton malem iti oras ti alas 6:31. Dito po iti kaya dyan nasasaalan ti panawen manipur iti DOS ti Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, nangikanya oras ti sasadan ti panawen gagayem ken rabsat so awan iti pagsinyalan ti bagyo karobasita alaket medyo marik natay manin iti medyo nabara wala tayo karobasita bigbiyat ngem nabara alaket mayat-met no sumirna at pailaeng nagpamagapay lang aloen ket tuloy-tuloy ti programa tayo nga roda karobasita intan ti sabalipay nga damag itatang bigat. Okay, wala po. Ito inline kalabes, pinadayawan ni Gobernador Cecilia Areta Marcos po. Ito na isang katapamigbig awards, Babeniti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginadulwan ni Mr. Marcel Tabihe, kaspasat pelanga po iti selebrasyon ti National Disaster Resilience Month, anaanga iti SM City Lawag. Karaman kariti nagatenda iti programa iti biyang ti Office of the Civil Defense Region 1, 4th Marine Brigade, DSWD Field Office, DILG, DepEd, PRCD, PWH, General Manager ti Prime Water, EDC, Provincia ti digiti opisyal apot ti Provincia, ti Bureau for Protection, MDRRMO, manipod ka rin tinagdod mga ili, department heads kenda dumapay. Nabunga po tinagbalin na mensahe ti gobernador kabayatan iti nasa selebrasyon no sa din binigbig na iti dakkel nga akem digitoy no date sa mga baya kalamidad
Gobierno de Digra dito'y probinsya. Nagyamanan met ti gobernador dagitoy iti agtultulya panangkit kita da iti kinatalget dagiti umili iti man parawan ti kalamidad uram ken daduma pa ng insidente ti emerhensya ken dagiti dakkel nga events wenno programa iti probinsya. Iti isang kata programa na bigbig pa dagiti ken na ipay iti certificate dagiti certificate of recognition, appreciation, digiti individual nga dani ti dakkel nga akem no adto iti dumalapa sa bagyo ken kalamidad ditoy Ilocos Norte. Pasigurado na met itiray suporta ti gobyerno probinsyal iti Ilocos Norte kariti amin natignay tapno maygitan pay iti disaster preparedness ken panangsumbat iti anyaman nga emerhensya. Kasi manapit iti panagsarita ni Apo Gobernador Cecilia Araneta Marcos apoy tinaysangkat Pamigbig Awards ken selebrasyon apo iti National Disaster Resilience Month. Anaangay po iti SM City Lawag. Narimata sirmata. Okay. Maragsakan na kamang ito ang dami pala maragsakan na kamang kita kinapunda kayo aming ito'y ako. And really, this is quite a surprise for me that this has turned out quite to be a big turnout. And congratulations po sa big awards. Just to, kasi, I'm from Zamboanga po, diba? Kami, hindi kami nakakasabi ng G. Ang pagkasabi namin ay hey. So, as the Zamboanga tradition, nagiging pabik-bik yung awards ninyo. But anyway, really, it is an honor for me to join you today as we culminate the observance of the National Disaster Resilience Month through the conduct of the Fire Square Roadshow. So, congratulations po sa OCD, sa ating mga provincial uniform personnel. Nandito po ang ating representative ng magiging department na si Sir Marcel Davide po. Talagang ito na, answered prayer. And I guess the next goal na gusto ko sanang mangyari in my term, makakita po tayo ng command center. Parang one look, alam niya na kung ano nangyayari sa buong probinsya. So, pag-pray natin yun. And I guess, as most of the people in the region know how powerful prayers are, kasi nung we were having, sino ba yun? Si Chrissy, si Emong at si Dante, nung pinag-pray natin, hindi masyado malakas. Pero nung dumating si Habagat, wala na siyang pangalan, hindi natin napag-pray. Ayun, talagang malakas na malakas yung ulan. So, I guess lesson learned, kailangan ipag-pray whether or not Habagat or may bagyo. Yun ang bottom line. So, I thank you for your continued commitment to championing safety, preparedness, and resilience in our communities. The provincial government of Ilocos Norte stands in full support of your advocacy to strengthen disaster risk reduction and emergency response capabilities. Truly, your efforts serve as a vital safeguard and a source of security for all our people. In recent years, we have seen how natural disasters and emergency can greatly impact lives and livelihoods. Our past challenges reinforce the need to be more proactive, informed, and united in our approach to disaster preparedness resiliency. Today, we have together with us our partners in this endeavor. We have our OCD, Mike Salado, the Chief Planning of Region 1. Thank you for coming in spite of the rains. Also, one of those that has implemented this event, si ASEC Ana Carmela Remigio,
represented by Tita Mapalo. There's Tita. Hi, Tita. And Colonel Jose Marie Santos, Deputy Commander of the 4th Brigade. Suki na natin si Jomar. DILGPD Attorney General Gallardo. DepEd Attorney Donato Valderas. Ayan ang palagi kong aanuhin dahil sa pag-announce ng law classes at kung meron o wala, natabash tuloy ako. Anyway, nandito din po si General Manager, nandito ba? Si Ronald Estavillo? Tawala. Okay. At nandito din po ang Prime Water, nandiyan po si John Chodoro, and also the DPWH 2nd District Engineer James Ferrer. Saan po si James? Wala. EDC, Deborah Melchor, isa pang Suki. We always see each other in such events. And also, nandito din ang Philippine Red Cross, Edna Orsino. And of course, thank you so much to our SM host, Assistant Manager Gian Kiawin and Christina Sebastian. Thank you so much for having us here. And of course, our PDRRM officer, Marcel Tavihen, and Pedro Forster Victor Dabalos. At andito din po si DSWD Field Office 1, ni Winona Ablo. There. And also DepEd Dr. Joan Corpus of Lawag City. Ayan. And all the different PG department heads that are here with us as well. So, we are guided by our commitment to the service you can trust. I hold on to a vision for Ilocos Norte to become a model province in community-based disaster risk reduction and climate resilience. With our Provincial Risk Reduction Management and Resiliency Office taking the lead with the strong support of our partner agencies, which are all of you, we can really achieve a safer, more prepared, and climate-resilient Ilocos Norte. With steadfast faith in our Apo Diyos, let us continue building a province that not only survives challenges, but thrives because of our collective will to be prepared, responsive, and compassionate. Agbiag ni Ilocos Norte, Diyos Tiagina, and God bless us all. Thank you so much. Okay, dadya po ni Apo Gobernador Cecilia Areta Marcos Apo, kabayatan dito ni isangkat nga pamigbig awards. Iti, babayan pala nga po ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ngayon natulungan na po ni Mr. Marcel Tabihe. Iti na isangkat ang program, magagayam kan kakapsat, dito pa nga naisangkat man ti oath-taking. Panagsapata po di kitay barong opisyales dati League of DRRM Officers iti Ilocos Norte di kitay barong na butusan kagayem ken kakapsat nga pinagsapata po met dito ni Apo dati ni Apo Gobernador kasamiten Apo di kitay nas opisyales ti Gunglo. Ket magnamnaman ti Gobernador Apo agtultuloy digitoy at ignite tapno magunod Apo iti may sapay kaditera na paape na pagbalinan ti Ilocos Norte may nga modelo iti community-based disaster and climate resilience. Inayin ti Gobernador iti PDRRMC ken tulong digiti amin ni stakeholders ket magunod iti nanay pay panagsagana ken kinaundor ti Ilocos Norte no adda po iti sumangbay a bagyo wenno kalamidad dito'y Ilocos Norte. Itinesengat pala nga po programa, ang dami po iti panagsarita nga po Vice Gobernador Honorable Matthew Marcos Manoto ka po, kalpasan nga naawis ken matendar pa'y apo ka rin tinisangkat nga Pamigbig Awards iti SM City Lawag itay Calabes. Nga po Vice Gobernador Honorable Matthew Marcos Manoto. Okay, hindi nga rod isublat nga ipabuyay ken ipangeg ti panagsarita met di Vice Governor
Macho Marcos Manotok gagayem Ken Kabsat. Ken kalpasando detoy. Padaanan niyo tumit sa nagsalita ni Governor Cecilia Araneta Marcos detoy kalkalpas nga flag raising ceremony iti mismo masangwanan ti Kapitolyo Provincial. Ngayon tayo pala yun na. Nagsalita ni Governor, Vice Governor Macho Marcos Manotok. And we're proud that you stayed the course and stayed in Ilocos all throughout the typhoons. Palakpakan po natin ang ating Gobernadora Cecilia Araneta Marcos. At sa ating senior board member Rafa Medina, sa lahat ng ating kasama from PGIN, our PNP Regional Director Reyes po. Maraming salamat for joining us. Palakpakan po natin lahat ng taga-PNP. Of course, nandito rin po ang ating PD, Jomar Labiano. We have from OCD, Mike. Sabado, we have Asag Ana. Colonel Jomar Santos, lahat ng taga-Marines and sa Navy, our DepEd family, from CAP, Primewater, DLG, PD Attorney Gerald Galliardo, from DPWH, EDC, Red Cross, SM, Penro, Vic, Davalos, of course, our resiliency officer, Marcel Nabihe, Engineer Randy, and Mike, lahat ng taga-PDRMO, those from DSWD, we have Winona, Blog, lahat ng kasama po natin sa AFP, BCG, BFP, NGOs, NGAs, Ma'am Annie Parado, nakita ko yata. Annie, magandang hapon po. Of course, of the BFP, to all of our volunteers and responders and lahat ng ating resiliency officers. Well, tamang-tama na nandito po tayo since this past few weeks has been a test of resiliency. No? Sunod-sunod ang ating mga bagyo. Kagaya ng sinasabi ko, ito lang po ang simula ng ating rainy season. So I think for the most part, medyo spared po tayo during these last few typhoons. But we cannot relax. No? We cannot become complacent. Kasi alam natin that chances are we will have a big disaster this year, 2025. Sana hindi. But we have to, of course, prepare for the worst dito po sa ating probinsya. So I ask that all of you, all of our uniformed personnel, all of our LGUs already start preparing and scenario building. In case mangyayari ito, anong gagawin natin? In case mangyayari ito, sino tatawagan natin? Diba? Para beforehand, we already know what we will do in every scenario. And of course, I think maganda naman ang ating coordination sa probinsya, which we did, of course, many years ago. Maganda ang ating coordination amongst the PNP, the Marines, the Army, the BFP, everyone, the PCG. Talagang maganda ang ating coordination with the LGUs. But of course, we can always improve. So, whether it be a fire, a typhoon and flooding, an earthquake, whatever may strike us at any time, kailangan laging handa po tayo. So, I want to, most of all, reassure you of our continued commitment and also remind you na mag-isipan po natin kung anong kulang natin para ma-request na po natin sa gobyernong nasyonal, especially these next 3 years. No? Kasi crucial po, lahat ng mga kailangan po natin na malaki, especially with regard to equipment, mga vehicles, no? Mga boats,
jet ski ba? Kailangan po natin, i-request na po natin, especially na majority floor leader ang ating congressman sa District 1 si Sandro Marcos. No? So, we have to request now pala para sa ating budget ng 2026. But to all of you, taos puso po ako nagpapasalamat, especially those uniformed personnel, those conducting emergency relief efforts and search and rescue. Kayo po talaga, aming mga bayani, we are proud of you, we support you, and we stand with you today and in the future. Sa inyong lahat, happy Resiliency Month. May we make sure that Ilocos Norte remains as resilient as ever. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang biyag Ilocos Norte. Christian Ina. Okay, the Jemet po niya po Vice Gobernador Honorable Matthew Marcos Manotok. Binig-big na met po di gito yung Research and Rescue Team. Manipod kariti nagdudo mga uniform personnel apo ni Ilocos Norte. Kasamitan digiti manipod iti LGUs nga tumultulong no dapat iti sumangbay nga kalamidad. Digiti apo iti may bilang nga banwa. Na digiti apo ti mangkita iti kinatalged, mangipay iti abiso pamalaag kasamitan mangipasigurado iti kinatalged digiti umili no laken ti agtulnog tayo kakailyan at dami tapos iti pamalagda nga anda nga digiti tas kumaduna da bagyo handa pa lang dingding ginagawid agyan iti nababang lugar di ba karon da Ronald iso nga masapol met nga agtulnog tayo no anda po iti balaag tapno mayadayo tayo apo iti pegga. Kasama na po, di kita nagdudo mga local government units sa lakita ni Apo Vice Gobernador, binigbig naman Apo di ito yung makiko-koordinar karin tinagdudo mga ahensya ti gobyerno, kasama na po iti gobyerno provinsyal. Masapol nga masaganaan nga nimbag Apo di kita nanyaman Apo iti nanyaman nga suwambay nga kalamidad. Ganito ba nga tawid ko na 2026 ay napilay nga po kita dito kasapulan wala na kayo mabalin nga ang daw damitan iti request ka na po majority floor leader niya po Congressman Sandro Marcos sa po iti muna distrito nga mabalin nga makatulong pa'y manyamat po iti mabalin nga kitawin i-request nga kagamitan para iti kinatalged kaya pagsaysiatan na po iti probinsya umili kang runaan na. Okay, alas 8:38 na pagsublido di programa. Kalpasan, karitis magmuna pa ka mo manipur iti technical studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, oras na pala 8:39. Dahito yung oras, idandanon kada kayo ni Mr. Russell Corpus, owner manager ti Westgate Hotel, ken Westgate Cars. No komportable apaginanaan ti sapsapulen nyo, ag check-in iti Westgate Hotel, ken no nalaka, ken de kalidad a used cars, ti sapsapulen nyo, pasyaren laeng iti Westgate Cars. Masarakan ti Barangay Nangalisan, Airport Road, Lawag City. Sango laeng iti SM City Lawag, ti Westgate Hotel, ken car dealer. Dahito yung oras, sidandanon kada kayo ni Honorable Efren Butay, Senior Sangguniang Bayan Member, iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti agni. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhid. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste at the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good para lumit matcha. Hello Bright Bar Blue. Isang nagbagan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para lumit matcha. Hello Bright Bar Blue. Isang nagbagan yan. As tested ang Cotton and Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Na ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Dapay na batbati 17 minutos kasamuan ti oras ti alas 9. Okay, karabasita itaro din ti sabalipay nga damag. Yan po iti mo nagundaway po na isang ti flag raising ceremony. Iti sangot ti provincial capital ngin dalawa na po ni Apo Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Dito apo kita ni gidanmete na po na ti hataw ti Mariano Marcos Memorial Hospital, National Hospital Week Celebration. Ita kami na po ti kaslang Week Celebration, Hospital Week Celebration di Mariano Marcos Memorial Hospital gaganyan pen kakapsat na nagidan meten apo diti na isangkat nga flag raising ceremony iti provincial capital. Kaya dapat iti pa nagsarita panagipay apo iti mensahe ni Apo Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Iti so apo tinte isaruno nga ipatangatang ipabuya po ti panagsarita na kalpasan na po iti flag raising iti sangot ti provincial capital. Inatendera na po iti padang empleyado ti Kapitolyo, iti mga local government, mga ahensya ti gobyerno, kasamit na po iti empleyado mani po iti Mariano Marcos Memorial Hospital. Kaspaset po iti National Hospital Week Celebration. Kaya po Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Give honor where honor is due. Some of those achievements you have mentioned has really been started by our good Vice Governor Matthew Marcos Manato, and I am just here to continue all his good programs. But anyway, good morning to everyone. Good morning to all that has been here. First of all, I'd like to greet our overall chairman, Dr. Francisco Lanada. Congratulations for this wonderful event that you have started along with Sharina Alcaraz. Congratulations to both of you. And I haven't seen her in a while, Dr. Maria Lourdes Antaiza, along with Dr. Jose Orosa, and most of our provincial hospitals, district hospitals are here together with Dr. Arlene Ragasa. Also, we have Bangi District Hospital, Chester Alcoriza,
We also have Marcia Lu Wapan of the Lubak City General Hospital. And of course, we see here Dr. Rickson Balalio, who's really doing a great job in being the Provincial Health Officer. And also, nandito din po sina Antonio Ranada of the Ranada Clinic, Eduardo Padron, Bonifacio Albano Memorial Hospital. Nandito din po ang kasama natin na si Medeldorf Gawad General Hospital, Francis Ranada of the Ranada General Hospital, Jonathan Noble of the Black Nazarene Hospital, Maria Cristeta Manrique of the Marcos District Hospital, and also, these are all the medical professionals that are here. And I also would like to greet all the professionals that made all this. Imagine, ang aga nilang dumating to make something like this. So talagang hindi lang mga doktor, mga maarte ka. Anyway, good morning. First of all, I'd like to greet everyone a happy hospital week. After all, health is wealth talaga, di po ba? Kaya, imagine kayo lang po ang napapagising sa aking mga kasama dito sa Sangguniang Panlalawigan. Nandito po si Mar Gonzales, nandito po si Hanson Chua, JB Bangkiran, Medeldorf Gawad, Cheryl Tabangay, Eldridge Dearness, and Ryan Pasqua. At nakikita ko po lahat ng mga department heads na nandito. Thank you for caring for the health and well-being of every Ilocano. And that has remained as one of your core priorities. We are guided by a vision of public service that people can truly trust, where every program and policy are designed to respond to the real needs, particularly in the most vital area of healthcare. Kayo po ang talagang pinupuntahan namin kasi we don't know what else to do with regards our health. Pero as I keep saying, health is wealth, and really caring. Kaya maganda po na mag-umpisa tayo sa Zumba, at kaya talagang sumbang-sumba na ako. So I will keep this short. And so we are really committed to collaborating with every agency, institution, and sector to achieve our goal of the universal health care. And I just received a message this morning that apparently the zero billing in all the DOH hospitals are now set and to be done nationwide. And so I am looking to the Mariano Marcos Health Hospital to be able to also give us enlightenment on what you are doing. I understand you are already doing such a program for 6 years. Oh, 6 years na pala. Sorry. Anyway, so I guess all the more you need to inform the public, because I myself did not know that you have been implementing it. Okay, so congratulations for being a pioneer in the program as well. So thank you so much on behalf of the provincial government. Maraming salamat po sa lahat sa inyong servisyo. You truly are the real heroes behind every life saved. As we move forward, we hope to strengthen our collaboration even further so that together we can develop new programs, expand essential services, and respond more swiftly to the evolving needs of our community. It just so I have just been in office for a little over a month, and it just so happened that in my schedule, I will be scheduled to give this week the attention to the healthcare sector. So I will be seeing you all soon, I think throughout the week. So anyway, thank you so much. Let us build a province where every Ilocano thrives and are healthy. Once again, happy National Hospital Week. Agbulag ti Ilocos Norte, Diyos ti Agina. God bless us all. Okay,
Okay. DJ Apo ni Apo Gobernador, Cecilia Araneta Marcos Apo, paningipay namin Apo ti mensahe na kabayatan deti isangkat nga simple nga programa iti provincial sa ti provincial capital kabayatan deti flag raising ceremony nga nagidan Apo deti MMH Hataw National Hospital Week. Kaya natandara na po diti nagdudu mga magidadaulo kanang tinagdudu mga ospital diti probinsya manipo diti Grasam, kanang tinagdudu mga district hospital, City Mariana Marcos Memorial Hospital and Medical Center, iti Balak City, iti Lawag City General Hospital, Granada Clinic, Baga namin sa hospital, di kita private, Black Nazarene, Gawat General Hospital, Granada General Hospital, ano pa dito pa Lawag City General Hospital, di kita pa District Hospitals, karo basita, dada amin di kita pa nakahedda. Nagyamanan bet na po gobernador Apo di gitoy, di kita mga idadaulo kasi syempre na po Dr. Provincial Hospital, Dr. Provincial Health Office, Dr. Rickson Balalio. Dada amin gagayam ket kakabsat, di gitoy tatati akin batang ken kasamet den maselebrara deti National Hospital Week. Nakit niya po gobernador, maragsakan na po kapag tamakita namin iti anep, kasamet ken panagkaykaysa, at iti panagtutuno sa amin digitoy, kabiyatan na po iti isang kamasit nga programa, bayad iti flag raising ceremony, sa Monte Capitolio Provincia. Okay. Alain karo basita kasangwa ng aga shout out ta. Okay, ang sublita ito kalpasan ka iti sumagmo na pamalagip, manipod pa lang iti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na po, 8 minutos, sakbay ito oras di alas 8. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat at isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom, no? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig
At huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya ng mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10, doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang Ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating sex enhancer. Yan pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750 mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Agbirbiro kay kadi itinalaka ken napintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minatayo no kas tagagayem ken kabsat sa anin nga agpangadwa ken sa anin nga mapan iti sabali agsipud ta adda ditoyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesus sa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi iti serbisyo na ti Jesus sa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaayna kada kayo ti Jesus sa Memorial Home ket 24 nga oras ang nakalukat masarakan ti Jesus sa Memorial Home iti dayain na mismo ti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Kinapintas nga damag, kayat ngipakpakamo ti Jesus sa Memorial Home ang naglokaten ti baro a branch na iti Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte, mismo nga iti uneg ti Municipal Cemetery. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket addaan iti dua a chapel, ken addaan pay iti freezer ken morgue. Akaunaan iti Pinili, Ilocos Norte, ken kaunaan nga daan iti krematorium iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Ti Jesus sa Memorial Home Pinili branch ket imatmatunan ni retired policeman Lauselito Shell Coloma. Ti dado nga informasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos manakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesus sa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti Intero nga Ilocos Norte. Jesus sa Memorial Home. Jesus sa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, ang suplente apo iti programa Sirmata ni Ilocano napanantan alas 9. Wen nga rod. Apo nga po makada kami palagip mi apo iti local recruitment activity nga maangay apo iti sangot ti GSO, iti lobby apo, GSO lobby iti East Wing ti Provincial Capitol at apo iti LRA nga maarami ti tangal daw mangrugi ti alas 9 iti tangabigat apo agay ti alas 4 so dito agkasapulan mayat nga gaplay apo iti trabaho ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte ti Public Employment and Service Office po nagkikamayat iti Aeon Fantasy Kids Zona
Gayem ken kaabsat nga mga kaya apo iti local recruitment activity tang aldaw nga dito apo ket adu digiti kasapulan da nga empleyado may destino da apo iti SM City Lawag. So iti interesado apo alas 9 tanga bigat mangrugi diti local recruitment activity ang gayto alas 4 iti manem. Iti pela nga po ket gage pela nga po ti gobyerno provincial nga maipayan na po iti pagtrabahuan digiti kakaprobinsyaan kag sapsapol iti panggedan nang naruna po iti fresh graduates when naka-standby pela ang awan iti trabaho na nga nagturpo sa iti kulay. Alawen karo basita. Ano kung mapay kita ipalaon ta ti programa ngem talagang naglablabesen ti oras ko nati. Happy Monday Ma'am Sir ken kakailian. Yellow rain warning ditoy ko natoy adita Hong Kong. Alawen lang sa kami tita pagilian nga Hong Kong. Kita taga Singapore ken kablang tay pa digitay ako nga kaprobinsya tayo dito probinsya tayo Ilocos Norte. Ken kablang tay digitay taga Jesus sa Funeral Homes dito barangay Ricarte iti syudad ti Batak. Kinasamet na iti branch na dita barangay Pagdilaw iti Pinili Ilocos Norte. Kablang tay ni Ma'am Hazel kasamet ni Apo Kapitan Sunny Kamangeng. Okay karo basita? Okay kasamet din. Good morning Commander Mir Nadariano dita Cholsona Ilocos Norte. Ni Elizabeth Mendoza. Good morning kata kayo amin nga bubuya kinagdengdenge. Nila ni Dumayas, good morning. Ferdinand Asuncion, ni Emi Tongpalan, syempre ni Helen Taginod ken ni Romana Bumangga. Ken kablaon tayo karuba sita kita taga Adto Batak Public Market. Good morning kada kay amin na sa ngapada daninang Carmen City dito San Julian. Kita ka barangay tayo dito barangay Bawa West iti syudad ti Batak. Ken ta kumadre Cristina Makatumbas dito San Nicolas Ilocos Norte ken ni Mami Guillermo Solisipan. Amin na ka barangay tayo dito barangay Baay. Okay karo basita dagiti dadumang pa-shout out ta into no bigaten ta talagang naglabesan ti oras tayon. Okay, alawen na po pumakada kami itinagal man ti gobyerno provincial ni dadalwa ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket ti Communications and Media Office ginadalawa ni Mr. E.J. Deos at tinaputi karubayo iti Facebook yan ni Tangatang ni Sita Makalipis agyaman kami aputin kaya panagbuyak yan panagdingeg happy Monday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Nakadwa nga nagserbi ti biyang timan sa control da Engineer Mark Angelo Asuncion kasamit ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan ken siyempre ito inumuti biyang may sakaditi ti Monti dati programa ni Ronald Domingo may batbati ti imbagadamag na imbag nga bigat tayo amin na sa ngapada. Babay na po ken agan-an tayo akan kanayon. Nangiganyo, di programa ti Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning